CMC Festival u Puli. Arena 16. svibnja 2008. Ja ti uvijek popustim, ali razloga za dalje ne vidim. Grupa koja je između ostalog zahvaljujući dugotrajnosti stekla epitet glazbene institucije, nedavno je izdala album Dama i car. Ok, jasno nam je tko je u ovom pomlađenom sastavu dama, a epitetom car počastit ćemo, kako se po naški kaže, spiritus movens grupe Tončija Huljića. Prvu crnku u povijesti grupe Magazin, kćer neokrnjenog kralja domaće estrade Miše Kovača, za razliku od prethodnica krasi duboki glas i očitno nasljedni scenski gard. Bila je koma, a budući da neće doma, prije puta za Pulu Ivanu Kovaču gostili smo u našem studiju. Sama ti si cijepljen protiv savjesti i srama, što će tebi moja rana ko migrena. Nastupit ćete s pjesmom Migrena. Evo, zanimljivo, nakon kome došla je migrena. Pa sve ide tako u jednom tom stilu, vidjet ćemo šta će ići kasnije, ne znam, ono šok i tamo, tako nekako. Nikad nisi znao biti, ljubiti, ostaviti. Stvari smo došli do zaključka da meni tako ti neki tekstovi teži dosta dobro leže. Da se dosta dobro snalazim u tome i da je izazivao dosta, ajde neću glumiti skromnost, nego jako dobar efekt kod ljudi, tako da smo nastavili s Migrenom. Ja te više ne volim, padnu zvijezde kada to izgovorim. Tekst je onako blaži, nije ko koma i melodija je laganiji, onako više, neću reći, ljubavna je. Jer je ljubav potrošena stvar. Ivana, ja se nadam da ti nećeš imati migrenu prije CMC festivala. Ja se isto nadam. Ako ću imati, dobit ću je nakon toga. CMC Festival. Ko migrena, dođeš meni ovih dana, sad me pusti. Imaš li dojam da si već godinama u toj grupi? Imam i to sam ga vrlo brzo dobila, nakon nekih mjesec i po dana. Srama, što će tebi moja rana. Sjećaš li se prvog koncerta? Točno se sjećam u stvari da sam cijeli put ispitivala da li ih je strah. Nije mene više toliko bilo strah radi mene same, nego dalje njih frka sa mnom nastupi. Kao ne, nije, a mislim, ne, nije moj mislim. Nisi znao biti, ljubiti, ostaviti. Magazin je jedna veličina za sebe, Moćać je jedna veličina za sebe i onda kad se jedan njegov potomak sklopi u cijelu tu priču, to postane onako interesantno. U jednim novinama si imala super usporedbu tebe i bivših pjevačica, usporedila si vas sa hranom. U biti najbolje usporediti s nečim onako opipljivim, tako da sam rekla da su oni ko fina čokolada, ona cappuccino, a ja sam onako teška ko sarma, jer je meni vokal onako težak dosta, oni su onako baš fine, onako ko čipka neka. Uvijek popustim, ali razloga za dalje ne vidim. Imam tu sreću da kad imam tremu ne udara u glas nego u noge. CMC Festival. Ko migrena, dođeš meni ovih dana, sad me pusti. Očekujem ovako tu tremu i očekujem abnormalnu dozu adrenalina, ko što je bilo na Splitskom festivalu. Abnormalnu dozu adrenalina. To toliko da imam osjećaj da će ljudi čuti moje kucanje srca u mikrofonu. Dođeš meni ovih dana. To je ipak jedan događaj di vjerujem da stvarno ljudi žele uložiti trud i sve da to bude na nivou, tako da što se toga tiče nema straha. Svaka čast ono koji se to sjetio. Ja mu kapu skidam. Svaka čast. Glavni prioritet je da te ljudi čuju, da čuju tvoju pjesmu. A čuće tako što ćeš otići na festival, jer sam festival pruža mogućnost da ti se vrti konstantno pjesma na radiju. Ja sam Ivana Kovač, pjevačica grupe Magazin i pozivam sve gledatelje da dođu, ako mogu naravno, da gledaju, pa kad dođu tamo da guštaju na festivalu CMC-a u Puli 16.5. i nećete požaliti, jer će biti super. Ljubiti,
ostaviti. CMC Festival u Puli. Arena 16. svibnja 2008.